Guwahati-based Tribal News Special Report TNSR tele Ahshijolneng travel Shillong ten Sadar Hill Cycle Gamkaya Gamgichina Gamngah hodin kithopi na Khut an Lhang'un ahi. Tribal News Special Report Guwahati 10 Anchong bek somni langa le dal bek nga chule Ahshijolneng travel Shillong ten asa kg som git Gamngah hodin kithopi na apevin ahi. Hichi kithopi na ho hi Ahshijolneng travel stand Sadar Hills Kangguichan ahin polu uwa cycle gamkai khamen lok thlang phaileng mul thlang satang thlang jingphei thlang le kemolin thlang chana kanggui tawnga kun seiboi vaiphei lalboi khungsai thlungam khungsai le henboi makai na in amun chia agathaun ahi. Gampama so piten alhanga Gamngah ho gentheina ahe thim uwa ponat na le Ngailutna zala mun gamlata akuna kithopi na Khut ain thlan uhi kakipa pi le jingun kachol kalel naw tampi eisu milsa ovetin alhanga mo pulam kai hon kipa thuthot aneizun ahi. Chule kithopi na Khut hin thlang ho ti ta lova kangui tawnga kun hitabang kithopi na ho ka naw mun chia hung tha thlung so pite chunga zong kakipa naw oli ni tin zong kipa thu lam kai hon aphungun ahi.